Last na kawata. May last na kawata. أوصل الثلاثة. تعريف النظر. نوصل النظر. طيب. طيب. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قاء تاء نون النذر. ودليل النذر قوله تعالى قال المصنف رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولما مقصود النذر؟ النذر شرعا شرع إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. Makna si nazar amun pagtungga. Mati makna si nazar pagtungga. Hasara makna si pagtungga ilzamul mukallaf. Artinya pagwajib sin manusia pabaran niya haparakala amuin wairug kewajiban kaniya. Mati mana sin nazar pagwajib sin manusia sin ipun pabaran niya paparakala wairun kewajiban kaniya. Amati mana sin pagtungga. Arapun ginisan sin pagtungga dua kakinis. Aun nazarun lillah wa nazarun li ghairillah. Aun pagtungga amuin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumunggak ko pa Allah ta'ala. So pahamay din example niya, alam mo, bang ako makapas, magpuasa ako, tu adlaw hakar na sin Allah ta'ala. Niya to, tunggak patwa Rabbul Alamin. Tunggak pa Allah ta'ala. In nadaru li ghairillah, yasin dia diin, alam mo, bang ako makapas, dumag ako bud. Mangindo ako atas bud. Ya, itu di menjari. Ubus na kita anadar, mari na kita pa ikaruwa asal sin usul salasa. Nakatanawus na rin al-asul awal. Ubus na. Mari na kita pa asul sani. In asul sani huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ubus na kita ma'rifatullah amal asul awal. Biyaun mari na kita pa asul sani amunay ma'rifatu dinil Islam bidalillah. Pag ingat sin agama Islam labay hakadil dalilan. Wa huwa uni ma'na sin Islam. Uni ma'na sin Islam wa huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi. Ma'na sin Islam al-istislam lillah bit-tauhid. Amuin sumurinde ko pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag tauhid kaniya, hapag tunggal kaniya. Amati maksud wal inqiyad lahu bit-ta'ah salta magad kau hauno-uno na kawaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun dia aknya Quran demikian ulo-ulo na dia akan si Rasul sallallahu alaihi wasallam suwi ko kumahakan wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi iwan suwi ko lumayu dengha pagsyirik iwan ha mga tao magsisirik. Amati maksud sa Islam, amati makna sa Islam. In sumurinde ko pag Allah subhanahu wa ta'ala pag tauhid kaniya iwan magad kau patwa magad kau hari din na daakan si Allah subhanahu wa ta'ala iwan din na daakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan lumayo kau denghau na sebab dengha syirik iwan si mga tao magsisirik. Dari Islam ini Islam aun siya maratib, aun siya martaba. Wa thalathu maratib. Awalan al-Islam, ikaruwa din al-iman, ikatu al-ihsan.
Taib, sabuton ta mula-mula yung panagdamartaba amo yung Islam. Idan inaqama ad-din kam maratibuddin. Idan maratibuddin kam ثلاثة. أولا الإسلام مراتب الدين tartiban sinaqama pila tuud taon niya. Ipanagnaan Islam, ini karwa al-iman, ini katu al-ihsan. Taib. Sa buton ta panagnaan Islam, unin Islam pagtagon. Sabot na kain. Biya urkaon tay irukon sinaqama Islam. Irukon sinaqama Islam kay ngata na to kata pila taon? 5 Panagnaan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitil haram wa hajju baitillahil haram. Irukun sin agama Islam atau kay tiap-tiap martaba sin agama ini aun siya parukunan. Sa butod na panagnaan rukun sin agama Islam 5. Taib, panagnaan syahadat la ilaha illallah iban syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini karwa iqamus salat, pagsambahyang. Ikatu ita'uz zakah, pagtunay sin zakat. Ikaupat shaum Ramadan, pagpuasa bulan Ramadan. Ikalima hajju baitillahil haram, paghaji fawaisin Allah subhanahu wa ta'ala amunya tuha Makkah. Taib. Ulin dalil ta sin syahadat. Ulin dalil sin syahadat. Dalil sin syahadat farman sin Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Amatin uno amoyad to in dalil si syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin insiara in Tuhan wairuun mapatut sumbaw mat malingkan siara. Okay na? Siara in Allah subhanahu wa ta'ala hamuk-muk na. Taib. Wal malaikatu demikian saksian dari si mga malaikat wa ulul ilm demikian mga amoin mga manusia taga ilmu si maksi dari sa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niara habuk-buk da wairuun Tuhan mapatut sumon siara. Taib saksian itu katan si mga piapan jari ama tindak ini si syahadat. Wa makna la ilaha illallah, ini makna si la ilaha illallah. Darat-darat kita umiyan la ilaha illallah, ini makna si la ilaha illallah. Siapa terakhir itu? La ilaha illallah, ini maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna si la ilaha illallah, wairun mapatut sumbaw na kasabunalan buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la ilaha illallah aun siya dua rukun. Amo ni dulu an-nafy wal isbat. In magnafi kau umiyan ko la ilah amo tinafi mahuli suway mo siya sukpatan sin pag-isbat illallah. Hati niya kung majukup in pagka-Muslim tah bangta niyapihan in Tuhan marugay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan waktu kita mag-isbat in Allah subhanahu wa ta'ala siya rin Tuhan ang bukbuk na wayro na dukai. Dito majukup in pagka-Muslim tah. Dito majukup in pag-syahadat tah. Di ko man dyan umiyan biya si mga kaibanan umiyan dyan la ilah la ilah. Uli mga si la ilah wayro Tuhan. Lamang ko ibig la ilah mulhid dinukuman niya. Nag-ilahad kau. Sa wag may taon tumpukan si manusia pagtakon mulhid wayroon sila na mamarat sa yasin
Pagkatuhan sin Tuhan Rabbul Alamin, pagkatuhan sin Allah Subhanahu wa taala. Nakan bang kita mamong sin syahadat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, so ita pagpajukupun di kita menjadi la ilaha saja. Kaya mana si la ilaha mayroon Tuhan. Lain rukun atau kan nami rukun sin kalimat la ilaha illallah dua. Au kita uno pagtakon nafi. Umiyan ko la ilaha mayroon Tuhan. Mayroon mapatut sumbahon. Illallah buat malingkan Allah. Au kita nafi, au kita isbat. Nah. Baik. Baik. ودليل شهادة أن محمد رسول الله. طيب قولوا من دليل شهادة محمد رسول الله. قولوا دليل شهادة أن محمد رسول الله. لو سن الله تعالى فرمانيا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Amatin dalil sin Muhammadur Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Law sinallahu ta'ala sabunal tungod yan na di matungkan niyo in rasul deng dekan niyo deng habang sa manusia deng habang sa Quraisy min anfusikum. Kita muna ada riwayat bin anfusikum. Hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam syai Rasul piara sin Allah taala mereka magpasampay sin agama magpatarrang sin Quran magpatarrang sin ulo na amo hindi matung madto kaniya sabab yan inabuk Muslim di siya mabilang Muslim bang di siya magkaharan in Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Sabab in syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ini di menjadi magbutas. Baka ini yan siya asyhadu an la ilaha illallah suwaira ka umiyan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sabab ini syurut qabul ibadah. Amo in mag-ikhlas kau pat Allah subhanahu wa ta'ala iban magad kau pa ulo-ulo na daakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib imana si syahadat at yan pangasuo kuno matahqiq kuno masamunal sinabuk Muslim impag syahadat niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuno matahqiq kuno masamunal sinabuk Muslim impag syahadat niya pa Muhammadur Rasulullah. Sabab di kita menjadi umat dalam asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Uswairun dah. Dan ini pangasuo kuno masamunal impag iyan ta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masamunal in pagyanta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah awalan ta'atur rasul fi ma amar. In magtaat kita para rasul kataan dia akan niya. Panagnaan. Magtaat kita para rasul kataan dia akan niya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dabik yan kumahagad kita kataan baita niya. Habuk sa ding mga hadith sahih wayru mukahagad mabilang na yung tao kafir. Makapagmurtad na siya agama. Habuk hadis sahih baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hibuting niya long niya kunya bunal may nang sabab yan tikakafur niya. Demikian dengan mga hasupaya matahqiq inabuk Muslim pagka Muslim niya
Suway siya wajsina ma naha anhu wa zajar. Suway niya layuan ikatan silyangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal muhdatsatil umur. Kullu muhdatsin bid'ah. Lalu Rasulullah halik kamu kakahinang aminang bago. Suway kita humali kata kakahinang ito. So may talyangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kita pasukon man to. Nasuway kita humali kata kakahinang wayruun syara atau wayruun dia kan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la yu'bad Allah illa bima syara wa bayyana salawatu wassalamu alaihi. Demikian suway pag-ibadatan ni Allah Subhanahu wa taala buat suway di pag-ibadatan ni Allah Subhanahu wa taala buat malingkan hasyara niya. Di kita menjadi mag-ibadat saja bawiru dalil. Biasa kayo man. Asubun may ta ko imilang bihal. Ang dalil mo. O inijabang niya kayo mo. Inisambag niya kayo mo. Pagkakitaan ko kayo ng manusia bihal. Magsikod siya na Nah, di man jari. Bang kita magginang ibadat, tantuhun ta, inibadat hinang tayaon, ang dalil niya. Bukod sa singon-singon. Sabab bang ditahimi ng sinibadat wayrun dalil may nakisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ali si Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun isyusin himi ng sinikakahinang wayrun na muna nahinang uinakon sinallahu ta'ala hisulak siya nah at inabang kita himilang ibadat, wayroon na siya nakalamud, wayroon na siya ra'asin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib? Uruhon siya? La, rad, sulak. Wayro makbul. Hindi siya makapas. Nah, sabab yan, irukon sari, sin Islam mo rin, no? Isang bahayang ko ni dalil isang bahayang iba't zakat o dalil niya nagpabuk na sila Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyim. Baik, hati niya isang bahayang iba't zakat di ini magbutas. Isang bahayang wajib rukun sila agama Islam. Nabi kaya rin pag-zakat, rukun sila agama Islam. Isyusip makakaos, tumukbal zakat, wajib siya tumukbal sa itunay niya zakat niya. Bang ini pagpabutas, isang bahayang ibad salah, malago doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman, in mga mani'ul zakat, biyuno si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ang zaman niya. Sabab waktu nawafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao wayroon na nagtunay zakat. Sabab may panghati nila in zakat na pardo da hawak ti Nabi sallallahu alaihi wasallam buhi. Nauninang sila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, biyuno sila. Sabab may nakakuha la sila sinading akama. Na sabab yan in manusia yafrit niya pagpamiddan in sambayang zakat. Harat kahala amoy ito ni kamurtad niya. Nasabab yan in zakat, fardu, rukun sila agama Islam, dabik kaya ni sambayang rukun sila agama Islam. Suway siya di pagpabutason. Salat, sambayang, in zakat. Angkan kamatawan ayat, bag masambut ni sambayang, masambut ni nuno, puasa. Masambut ni sambayang, masambut ni zakat. Kamatawan ayat, bag masambut ni sambayang, masambut ni zakat. Sebab dua ini nag-aakad-akad sa zakarwa. Di sila man jadi pagpamutason. Ikarwa rukun ay ikaw patrukun sina agama amo ni pagpuasa. Uling dalil niya, law sinallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Farman sinallahu ta'ala ya kaum mga beriman, ya wajib na kani pagpuasa, biasa kaya wajib kayo nanding kaniyo, nakaw nanding kaniyo. Ano yung maksud? La'allakum tattaqun. Hasupayan kamu magmamura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo na?
Hati ni pagpuasa, urukon din hama urukon sila ka pa. Di siya man jari. Insyaallah susukon bilad law ko man magpuasa na kita niyo. Murah-murah paawutong kita sila Allah Taala bulan yan. Sabab fadal lakula in makapuasa kau. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isu nakapuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, nag-iiman siya pa Allah Taala. Salda wat siya karayawan si Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampun siya Allah Taala para sa atin. Subhanallah. Kita mo na karayawan si pagpuasa bulan ini. Hanggang suway kita niyo darang ng doa pa Allah Subhanahu wa Taala si paabuton kita niyo bulan Ramadan. Ramadan kingatan na to Ramadan irukon niya in suway ko magtangka, di ko kumaon, di ko minom, di ko huminang sin makabatal sin puasa. Sama taon makabatal kingatan ni radto. Tinga makabatal magkaon, mag-inom, in sumuok paasawa, in magsuka turun sumuka, iwan si kewalan pa. Nah. In sumunod, rukun sin kami Islam dalil hajj. Amon pag nag-haji. Law sin Allah Ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bait man istata' ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Sabi ni karwa ikalima rukun sin kama amulain paghaji. Ipaghaji at-ta'abbud lillah bi ada'i manasik wifqa ma ja'a fi sunnah al-Mustafa. Ipaghaji amuin imala si paghaji atinya pagkadto pa Baitullahil Haram imaksud mag-ibadat kadtoon may mga manasik pagtahon amoy magliwot ka wa Kaaba magtawaf ko rin doon imatto ko pa Arafat, imatto ko pa Mina, iyan ipagtakon manasik. Biya sin kaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-hajj, khudhu anni manasikakum. Kawanyo ka ako in pag-hajji niyo. At ini si Imax biya na ko si Rasul, siguro niyo ako pag-hajji niyo. Sabab indalil ta atau imudil ta law si bahasa. Hakatay ng ibadat isyu Rasuluna al-Mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya model, siya ano na to? Isigura na to kata na ibadat na to. Hangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita, dami kayo pagsambayang. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pagsambayang gawin sa pagsambayang ko. Kapag haji dami kiyan, khudhu anni manasikakum. Nah. So amo iniin rukun sin agama Islam. Ini karwa martabat sin agama amulin uno in iman. In iman wa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha la ilaha illallah wa annaha imalatul ada' anit tariq wal hayatu syu'batul iman. In iman pagtahon bid'un wa sab'una syu'bah. Labi kapituan si amuin syu'bah, amoy mamakato. Oy pagtagbon. Ini amoy na bagian style yon. Labi kapituan, bagian iniman. In mataas, amoy syu'bah, bagian siniman, amoy nuno. Illa ilaha illallah. In sama bawa na amoy nuno. Imatatul ada' al-adhik. Amoy magigad ya kolumbi. Bagig mulum iharan alamat di kau taga iman. Wal haya'u minal iman. Demikian haya dengan iman. Hati ini sa taas pag-iman amin uwian ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian dengan mga sama namin pangila di kau taga iman. Ini ko min lumbi dengan haran. Subhanallah. Hat pagig lumbi yaitu dengan iman. Dan iman pagtakon huwa qaulun bil lisan
i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Ini iman pagtagon, qaulun bil lisan. Unun siya lapalun sa sindila. Wa i'tiqadun bil qalb, salta o sila palun sindila mag-i'tiqad kaharun sa sipangatayan. Wa 'amalun bil jawarih, o sa to ang pagkauhumi ng amal ibadat. Atin bukod sa dyan iman umamog ko la ilaha illallah. Ini iman hawak do ko umamog la ilaha illallah, suway mo siya pasinupon palang pangatayan mo. Bang siminop ni la ilaha illallah palang pangatayan, hinangon na siya sinanggaw ta barat. Awon ay mag-ibadat kau, imagsambahayan kau, imagpuasa kau, imaghaji kau, imanuntut kau ilmu. Ini ato piaragbus bangbato hinang piaragbus mo in pagyanon iman. Bang kau naginang ibadat piaragbus mo in pagtaon iman habaran mo. Sabab biasing akiko di mamarahi inumiyang kita la ilaha illallah sadya husway roon na. Suway ko namong la ilaha illallah, suway sigurohon mo madto suminop palang papangatayan mo. Pag suminop ang pa hinangon silang gawta barat na. Irukon sinakamay siya, inukon siniman pila. Unong, pauna-una al-imanu billah, pag-iman pa Allah. Hikarwa al-imanu bil malaika, pag-iman pa malaikat. Hikatu al-imanu bil kutub, pag-iman pa mga kakitab-kitawan. Piyaturun sinallahu ta'ala, pilay taod. Mga kutab, piyaturun sinallahu ta'ala. Ang kaunot, ang konsabur. Kasi isyu nabi piyaturun sabur. Nabi Daud wa atayna Dauda zabura. O sa isyu pa? Injil. Isin Nabi Petron Injil, Nabi Isa. Isuno Taurah. Si Petron Taurah, Nabi Musa alaihi salam. Isuno Quran Karim isiyo. Al-Quran Al-Karim hiya mu'jizatun khalida. Pagtawag siya mu'jizatun khalida. Mu'jizat salam alam amul Quran Al-Karim. Mu'jizat si Nabi SAW amul Quran. Kasi siya Petrun Nabi Muhammad SAW. Demikian kita suhuf Ibrahim, Imam Musa, Imam Sikay Manampa. Taib. Isumuno al-imanu bir-rusul. Al-iman bir-rusul. Ikaupat pag-iman pa karasul-rasulan. Rasul, ano mana si Rasul? Ano pinagbidaan si Rasul iwan si Nabi? Si Rasul amoy aywa maumira bi tabligh risala. Amoy diaak siya magpasampay sin risala sin akama. Awra po ni Nabi Namoy, alam yung marbi, tabligh risala. Wayron, amoy, naraak, magpasampay sinakap. Pero Rasul, awal pagtaon, ulul azam yung Rasul. Iso naman, ulul azam yung Rasul. 5. Iso naman, Nuh. Siyo pa? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, salawatullahi alaihi wassalatu wassalam. Tayo, 5 sila yung pagtaon ulul azam yung Rasul. Unang-una Nuh alaihi salam. Sawab Nuh alaihi salam, siya yung panag ng Rasul. Naraak magpasampay sinakama. Sabi ko mo si Nuh, kaya tanyura. Panag na anjima ito yung pagsirikan zaman niya. Sahi, sawa yung tao. Hawak to yan to, di magkahad ka niya. Sumuno, al-imanu bil yawmil akhirah. Al-imanu bil yawmil akhir, inyari dabik yading mga rukun sinakam, rukun sinima. Magkahakad ka, mag-iman ka in akhirat aul. Kung magtag na in akhirah,
Bawa 4 tao. Biyaon. Okay, ata na tumawapat na sahih. Nah, itaw na wapat. Kaya ito may mauli sisuy ka niya. Bibenta si Allah, bibenta si Quran, bibenta si Sunnah. Bibenta si Rasulullah sallallahu magjatuha akumul sahih. So, ikaw maghihima na para kala yan to. Aul man to ka niya usog, 2 usog, 2 malaikat, magulo, mga suka niya, tanyahun siya, marabbuka, madinuka, wa ma nabiyuka. So, ikaw magkakad biyan. Bago rin magkala para kala yan doon na magkapagkupur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sumulo al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kailan po sa rukun sin iman, mag-iman ko pakadaran sin Allah ta'ala, simu day nono, maroy wat si mangi. Qadar sin Allah ta'ala, maroy wat mangi, so yun ka magkakad. Di ko majumin. Kakaroon ko, marayo sa jay. Mangi, sa'yo naman tuwa, malga. So ay mangiwan si Mano, so ikaw magkahakad. Taib. Irukun. Okay na? Isumulo, ikatu martabat al-ihsan. Oleh mana sin ihsan? Mana sin ihsan? An ta'budallaha ka'annahu tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Imana sin ihsan? Dengan marukun sin agama, dengan maratibuddin. Irukun ni hambuk dah. Irukun ni ono hambuk dah. Una itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Imag-ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa kaula-ula kikita mo siya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabagsaw pa di mo siya kakitaan, naingata in siya kikita niya kau. Nah, biya tamo ti rukun si ihsan. Imag-ibadat ko pa Allah biya sa kaula-ula kikita min Allah ta'ala. Haunahan mo. Nabang sa upa ba, di mo ito kaingatan, di mo ito kakitaan, bukod bihad to. Di mo siya kakitaan, uninahon mo. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabang sa upa ba, di mo siya kakitaan, ingatain siya kikita niya kau. Kikita kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isan pakain pa kita, kikita kita sin Allah ta'ala. Lalu sin Allah Ta'ala, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Nasabot in ihsan. Lalu sin Allah, inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Inna Allah Ta'ala sarta sila nagmamuka. Hindi mga nagmamuka ito. Wal ladhina hum muhsinun. Awin mga sila nagsisipat sila pagka-ihsan. Ihsan. Nah, طيب idan in agama Islam atau in agama tuy maratibuddin niya tuy martabat niya. Mula al-Islam nakatari rukun sin agama Islam, hindi ka ruwan niya al-iman nakatari rukun sin agama nakawatari rukun sin iman in kaya na pusan ihsan nakatanabik yan rukun sin ihsan ang bukbuk na. Baik, alhamdulillah. Baik. Unin dalil sin awin sabut takain na ito. Hadis Jibril, amin mahaba. Law sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب. So dalil siya mutakain na amoy maratu biddin amo na nyari. Siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam bakon ipagtakon Islam, bakon ipagtakon iman, iban bakon ipagtakon ihsan. Taib, amo ni dalil niya. Taib. Okay na siya bab? Nagawa niyo? So amo tu atau amatin usulan ikarwa usulan sin aqamah ibaratkan usulan ono ha al-asl awal ma huwa ma'rifatullah ikarwa amulai ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Taib, so ya betul. So nakatara, insyaallah taala next week kauntain asus sari ini katu usulan sin aqamah. Amo rin no ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidnillah. Wa naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soal ya, syabab.